Пошел нахуй, пидорас! Red shirt and glasses. Майамиде кино болып отырмын ше. Бай, қылдықтармен тонағысы келді. Вертолетпен жүреміз. You said the second person had a weapon? Second gun there is. So in They total, there's say. 3 subjects. He met one. Did they run with it, or did they leave it over there? They have two guns. One gun stay at there. At the house? As a house. One stayed there? Yeah. Okay. We have to find this because. Okay. And the second gun is Over here. Okay. yeah. Ну, что мне говорит? Короче, этот чувак, такого терпила еще никто здесь не видел. Подбежал, автомат забрал, пистолет забрал, прибил там 3, одного совсем там зубы выбил, кровь повсюду. Тут все офигели, такого никто здесь не видел в Америке. Окей, Казахстан, да.